Oj, homo sapiensu, homo erectusu, homo nešto, pomozite. Vi koji ste palili vatru klesanjem kamen od kamen, vi koji ste palili vatru traljanjem drvo od drvo, pomozite. Pomozite ovom modernom, civilizovanom, digitalizovanom čovjeku 21. vijeka koji živi u nekom najsavremenijem dobu, da se napravi 5 jebeni jaja. Jer ne može. Zašto? Zato što ovo sve na dodir i digitalizovano. Sad ja pritisnem, neće da radi. Aj već ispržio luk na maslacu. Neće, ne mogu jesti. Ne mogu da jedem. Pokazujem slovo L. Neću L. Hoću broj, na primjer broj 9. Da mi urije što brže, pa da jedem. Čovjek, koliko je danas, koliko mu je lakše, toliko mu je teže. Tehnologija ubija čovjeka. Ono što čovjek ne može rukama da upravlja, nije to dobro. Piznu maternu.